Yesi katongera tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri twumva amasaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha, kuri twumva amasaha ya mu gitondo, umugoroba umugisha, kuri twumva amasaha yo ku gicamunsi. Biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Mwayibonye look. Narababwiye nti nyamuneka umuntu uzavumbura ahantu mba mpagaze akambwira ati aha hantu ni hano, uwo muntu azagurirwa akantu. Ngira ngo si ngombwa yenda kubabwira ahantu mperereye, gusa icyo mugomba kumenya nuko nanjye babandiporoyinze cyangwa se mba nidiporoyinze kugira ngo ngire ibyo mbabwira byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo ntibizanadushobokera muri ino minsi iri imbere, dushobora no kuzakorana ikiganiro na Bwana Karemba Aimable, kuko turimo turamuhamagara. Muri ino minsi yari yarabaye nk'ugize gutya gato nk'ugiye, ariko turimo turamuhamagara kugira ngo nyamuneka nawe aturuke ahari. Ndabizi ko ari muri iki gihugu, nawe mu minsi iri imbere tujye tuba turi kumwe hano kuri uno musozi tubagezaho amakuru adasanzwe akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihugu cy'u Burundi rero tugiteye amatako, by'umwihariko tubabwira uko amakuru ahagaze mu buryo mwese cyangwa ubundi. Mugiye kunyemera amabwire mu kanya gato gashize, maze kwakira amakuru y'amakamyo agera kuri 6 agiye kuba yacaho, akaba ari amakamyo navuga yuko rwose agiye kuba ava hano za Cibitoki yerekeza by'umwihariko mu mujyi wa Uvira cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakamyo rero yamaze kuba ategurwa, ariko kandi akaba ari amakamyo ashobora no kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu mujyi wa Uvira, dore yuko benshi n'ubundi barimo baroherezwayo, baragerayo bagahita bagaruka nanone hano mu gihugu cy'u Burundi, bavuga yuko urugamba rwabacanje rwamaze kuba imbere. Nje tugiye yenda kubyinjiramo turebere hamwe amakuru by'umwihariko akomeje kugenda tugeraho, ndetse n'ibyo twabwiwe tubapudetinga tubabwira uko bihagaze. Turaza gusimukira muri CNDD FDD, umuriro watse moto, ibintu byakomeye. Uwitwa General Neva ubu tuvugana, ndetse n'abandi banyapolitike bagiye bakomakomeye, bashobora kuza guhunga igihugu mu buryo navuga yuko budasanzwe. Impamvu bari buhunga igihugu rero ndaje nyibabwire. Uwitwa Agathon Rwasa hari ibyo yatangaje nyuma yuko amatora y'abadepite amaze iminsi aba mu gihugu cy'u Burundi arimo aragaragaramo icyitwa ubujura bukabije. Turaza kubyinjiramo, turaza kugaruka gato by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemerera tugaruke hano za Bujumbura, turebere hamwe iby'amasasu menshi akomeje kugenda avuga mu mujyi. Amasasu menshi cyane akomeje kugenda avuga mu mujyi wa Bujumbura, nabyo turaza kuba tubikomozaho. Turaza kurebera hamwe amakuru akomeje kugenda aturuka mu kibuga cy'indege, ku kibuga cy'indege cya Bujumbura Airport. Ibintu byakomeye, za drone zavuye mu gihugu cya Tanzania ubu tuvugana noneho niho zimo zirarinda mu rwego kugira ngo baze kumenyekanisha neza ku mutekano umeze neza muri rusange. Turaza gusimbukira mu makuru menshi agiye atandukanye. Uwitwa General Guillaume Bunyoni ashobora kuza gukora akantu mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko uwitwa General Neva arimo arakora ibishoboka byose nawe kugira ngo uyu mugabo amutsinde neza, amurangize, amushyire ku itaka. Turaza kurebera hamwe byinshi cyane bigiye bitandukanye, turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye. Muraza kunyemera dusimbukira rwose mu bice byahitwa muri hano muri ibice bya ntuza, muri za ntuza za Cibitoki. Turaza no kunyarukira hano muri Kibira, turaza gusimbukira mu bice byinshi bigiye bitandukanye, mu kigo cya gisirikare cya Mbandaka, ibice byinshi bifatirwamo imyitozo. Mwaba Imana turaza kuba ducacambwa, niba na ngombwa duhamagara abataramu bariyo baba batumye tunagira hano kugira ngo twageze amakuru adasanzwe. Twirukanse cyane rero, reka ibi bintu tubyinjiremo mu buryo birambuye, ariko mbere yo kugira ngo tubyinjiremo, nyamuneka murabizi tubanza gusuza abantu badukurikira bari hirya no hino, badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Kongo, ariko mu gihugu cy'u Burundi tubasanga muri Coline Mujejuru, tubasanga muri Coline Mulangala, tubasanga muri Coline ya Tongo, tubasanga muri Coline ya Kinazi, tubasanga mu gisagara cya Bujumbura, tubasanga Gitega ndetse na Cibitoki, Bubanza ndetse na za Ruyigi ndetse n'ahitwa za Gasorwa, ariko kandi Zimbabwe, Zambia, South Africa bariyo, ariko kandi tukabasanga United Kingdom, tubasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Tubaye ikaze rero by'umwihariko hano kuri TV Duniani Kote. Nzira ngo murabona yuko tuba twamaze kwitereka kugira ngo tubageze amakuru adasanzwe abakomeje kugenda aturuka
ku butaka bw'u Burundi. Nk'ubu rero munyemere duhera ku nkuru idasanzwe ya deployment mu kanya gato igiye kubaho. Ni deployment navuga yuko yamaze kuba rwose ikangaranya benshi, ni deployment navuga yuko yamaze kuba itera benshi ubwoba. Amakuru mfite rero y'iyo deployment nuko by'umwihariko abasirikare bagera ku 3,000 bagiye kwinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abangaba rwose nyamuneka bakaba bari bwinjire mu gice cya Uvira. Impamvu ibi bintu biri bubeho ni byinshi bibyishe inyuma. Hari abarundi benshi bamaze iminsi bahuriwe n'ihungabana hariya muri Uvira, abigendanye na operasiyo bagiye babakubita hitwa za Kiriba ndetse no mu misozi ya za Uvira, benshi bagacanganyukirwa bagasubira mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe batoromye rwose icyitwa kurwara mu mutwe, byazamutse pureshi iri hejuru, bakabanza bakitabwaho, ariko benshi bakongera bagasubizwayo. Ubu tuvugana rero ngo abo bagiye kohereza ni inkazi. Aba rero baraturuka Cibitoke by'umwihariko, ariko bazagenda mu byiciro, ntago bose bari buhite bagenda rimwe, bazajya bagenda mu byiciro, ariko hagomba kugenda ibihumbi bigera kuri 3. Amakuru rero atugeraho atariho ivumbi akaba agaragaza yuko rwose nyamuneka ibintu bishobora kuza guhindura isura. Dushobora kuza kubona igihugu cy'u Burundi ari igihugu kirimo kirarwana noneho ku mujyi wa Uvira kurusha uko RDC noneho iza kuba irwana ku mujyi wa Uvira. Maze iminsi mbabwira ibya eta majoro y'igihugu cy'u Burundi ndetse na eta majoro y'igihugu cya RDC, bimaze iminsi biganira ku kijyanye n'uburyo bashobora gukora buri kimwe cyose umutekano muke cyane ubarizwa kuri ubu butaka bwa RDC, bakareba buryo ki bashobora gutuma umutekano navuga yuko umeze neza. Ariko ibi byose byaranze. Ngira ngo izi eta majoro nyuma yo kuganira nicyo kirimo kiratuma impande zombi zohereza abasirikare bagomba guhurira mu mujyi Uvira kugira ngo barebere hamwe uko ibintu bihagaze muri rusange. Ibi rero reka tunabiveho duhita tuninjira mu yandi makuru agiye atandukanye. Mu gihugu cy'u Burundi hashobora kuza kubaho guhunga. By the way, impamvu mbabwira ati mu gihugu cy'u Burundi hashobora kuza kubaho guhunga, ngira ngo yenda ku bahanga bw'ibyuma niho mu kanya rwose banyerekaga inkuru bambwira bati mu gihugu cy'u Burundi ibintu ntabwo byifashe neza, ariko bakama amafoto ndetse n'amakuru yemeza yuko uwitwa General Guillaume Bunyoni wabarizwaga muri gereza hari abantu arimo arakoresha. Aba bantu bashobora no kuza gutuma uwitwa Neva ubwe uyoboye igihugu cy'u Burundi ahunga igihugu, kuko ubwe baramutse bamufatishije bashobora kuza kumwivugana. Maze iminsi mbabwira impfu asimbuka, ariko reka nkwifuriza umugoroba mwiza bwana musirikare. Umeze neza? Meze neza cyane, umugoroba mwiza kabisa. Umugoroba ni mwiza cyane, mba nta gucecekanye natuje, ariko ntabwo nagombaga gusiga ntakuvuze, kuko aya makuru nkigera hano niweho wayanyeretse unyemyereka yuko hari byinshi cyane turimo turohererezwa, uvuga ati tuze no kubivugaho. Ngira ngo wabonye yuko uwitwa General Guillaume Bunyoni yakamejeje, ndetse isa n'isa bishobora kuza gutuma uwitwa Neva ahunga igihugu. Ibyo bintu wabibonye? Ibyo bintu nabibonye rwose cyane, igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kwisanga mu mazi abiri. Yes, reka twikomereze rero. Ngira ngo ibi umuvandimwe niwe wabimpaye, ndavuga ntuko byagenda kose ni bimwe mu bintu tuzaye tunajya gutya tugacishamo nawe tukanamubaza uko abibona, kuko n'umwe mu bakurikirana hafi politiki, nubwo aba yicecekeye, aba yibereye inyuma hano kuri kamera adirectinga kameramani wacu, kugira ngo aya mashusho meza nk'aya ndetse n'ahantu heza tuba twakoreye bibashe kugenda bibageraho muri rusange. Reka yenda ibi tunabiveho. Icyo mugomba kumenya, ubwo ishyamba si ryeru hagati y'uwitwa General Guillaume Bunyoni ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi hashobora kuza kubaho ikibazo. Ahubwo tugaruka ku witwa Agathon Rwasa ukomeje gutangaza neza yuko amatora mu gihugu cy'u Burundi yibwe kandi akibwa ku rwego rw'indengakamera. Ngira ngo ibyo byakomeje kugenda bigaragara, by'umwihariko amatora koko yaribwe, ndetse benshi baravuga yuko ibi bintu bishobora no kuzateza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Tukabona by'umwihariko abaturage baba bakora imyigaragambyo ndetse n'abayobozi mu rwego rwo kuba batarimo barumva ibintu bikomeje kugenda bikorwa, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Njya ku bahanga bw'ibyuma baze kutubwira ku minota kugira ngo ibintu bigende neza. Birumvikana rero yuko ibyo byose ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda by'umwihariko biteza ikibazo gikomeye cyane. Yes, reka gato babanze bafatire look. Urugamba rugeze mu mahina. Uvira
hagati ya M23 n'Uburundi. Mbega ninde aza gutahukana intsinzi? Biragaragara ko amahirwe tuyahereza M23 kuko imaze kubyerekana kuva aho yabashunshubirije ibakuye mu bice bitandukanye vya Kivu ya ruguru na Kivu y'amajepfo. Nta nkeka ntaco hinduka ku ntego n'umurego bafite n'ubuhinga bwo gutsinda urugamba. Birumvikana Uburundi butegerezwa gushiramo ingufu zose bufite kugira ngo Bujumbura idashobora gufatwa. Nico gituma rero mubona ibiharuro bikorwa ni byinshi, haba mu gutegura urugamba kugira ngo rugende neza ku mpande zose, na cane cane burya hari ibiganiro bibera mu mabanga. Hari ibyo twumva bya Doha bya Etats-Unis, ariko buriya abakuru b'ibihugu canke inzego tekinike bafite z'umutekano canke Ministère des Relations Extérieures, buriya baravugana baragiranira ibiganiro bakagerageza kuraba ukuntu hoba compromis ku kibazo c'intambara iri mu karere k'ibiyaga bikari, cane cane muri East Congo no ku mupaka w'u Burundi. Kuko buriya ziriya ntambara zindi ziri Walikale, ziriya ziriko zirinjira indani zizamuka hariya za Butembo, za Rituri, buriya abasirikare ba Kongo ntabwo bari prêt kubandanya urugamba badahembwa badafungura. Urumva batunzwe n'utwo bibwa mu baturage ba Kongo. Ibyo nabyo bica bituma abaturage bashobora kutabashigikira, kuko baravuga bati ahaba abasirikare ba leta bare ba FARDC n'imigwi bafatikanije nta kindi bashobora kudukorera atari ukwiba, atari ukwica, atari kuvyora abagore. Ugaca usanga rero buriya ni nkaho abaturage ba Kongo bamaze gutera icizero ingabo zabo za FARDC ko zidashoboye kubakingira, kandi zidashoboye gukingira n'inzego z'igihugu, zidashoboye gukingira n'imipaka y'igihugu ca Kongo. Nico gituma rero intambara buriya zibera hariya za Walikale, nubwo bavuga ngo hari ababirigi hari iki, umwanya n'umwanya ziriya ntambara nta leta canke ingabo za leta nta ntege zishiramo nyinshi. Burya agatege kanini kari mu bice biherereyemwo Uburundi, kuko buriya ingabo z'u Burundi ziri kumwe na FDLR, ziri kumwe na bariya ba Wazalendo, urumva birumvikana ko bategeza gushiramo agatege ka nyuma kugira ngo badashobora kwambura kariya gace ka Uvira. Kariya gace ka Uvira niko Uburundi butsikamiye, ariko kurya Uburundi bwatsinzwe mu bindi bice bitandukanye, nta cizero dufite yuko Uburundi hari ico bwahindura kuri process y'intambara uko iriko iragenda. Ariko kandi ntitwiyibagize burya ko ibiganiro burya birahaba, burya usanga hari inzego z'ubundi zivugana n'indongozi za M23, usanga hariho abavugana n'u Rwanda. Kenshi twarumvise ko abarundi bafashe ingendo baja mu Rwanda, baja kurondera leta y'u Rwanda kugira ngo baganire. Ariko buriya kuganira n'umuntu yitwa Neva ntimwiyumvire ko ari ibintu byoroshe, kuko Neva ntaratahura ko ari muri position de faiblesse. Burya iyo muri position de faiblesse, iyo ugiye muri compromis y'ibijanye n'ivy'intambara, ugomba kurekura ibintu byinshi, ibyo bintu byinshi rero kuri Neva urumva na gacamutwe biragoye ukuntu yogira ama concession. Ariko araganira n'u Rwanda, ariko araganira na M23, kuko burya uriko uraganira n'umuntu yamaze kugutsinda, nta byinshi usaba, nta n'ibyinshi uvuga ngo hariho ibintu ngo byangombwa ngo bigomba kubanza kubahirizwa. Oya, kuko iyo bamaze gutsinda, bagutsinze baravuga bati wowe shaka ureke turakumangura. Rero nico gituma
ibyo biganiro bibera awikro cyane cyane ko ndavuga ku ruhande rw'u Burundi bishobora kutagira efe, ariko kumbure ibiganiro bishobora kubera awikro hagati ya leta ya Tshisekedi na M23 ihagarikiwe na Colonel Nanga, Kabila na ziriya ngabo ziyobowe na General Makenga. Urumva rero yuko bariya baramaze kugira ijunja n'ijambo, baramaze kwerekana ubutware, baramaze kwerekana imbaraga. Nico gituma kuganira nabo ugombaga kwicisha bugufi, kandi wewe watsinzwe ukemera guheba byinshi. Ni bimwe nababwiye, ntiburiya iyo utsinzwe mu ntambara hari